Fadi ZPay o bahai ke add fan tei ID active khainai aboni ang nog no phunukgano puila ZPay application no habdi ZPay application no habka amo haike habmani yagulo ani to already login khlaijak okay ringyadi okay rinyamani yagulo hingke puila add fan khaidi add fan khainani bagui nung oro example suppose nini ID active khainani bagui hingke 599 khaina hingke 599 dinadi tongno 1199 no khaina hingke 1199 dinadi ang suppose oro 599 dikha 599 dikhai pay now dikha o jaga o chung nugui mankha I agree hin tongo naidi I agree o jaga o box o click khaidi submit khaimani yagulo hingke abo haike page loading nai kisa naisingdi aboni yagulo hingka kainarok nugui manana ang o jaga o naidi scan QR code o jaga o click khaidi click khaikaino abo haike nugano norok mono screenshot dina rwdi screenshot dina rwkha kaino nini Google Pay wngya kheba Phone Pay o thangui mono upload khai rwdi hingkeino automatic pay khaijaknai tongnai afuru nwng pay khairwi mano hingke aboni yagulo hingke back thánai back thangui fadi tabuk khe bahai khe ID active khainai nini add fan wngmani yagulo naidi o jaga o nwng jephru add fan khlaiyano fan wallet o rang fainai fan wallet o nini 599 khe 599 nukjaknai hingke tabuk fadi bahai khe ID active khainai hingkhe ang nogno haino hai phunuknai naidi oro bonus wallet ni saka o tongo prime o prime o click khaidi prime o click khaimani yagulo hingke click khaidi noro ebook o click khainai ebook o click khaimani yagulo hingke naidi o jaga o chung nukha o jaga hingke user ID wngya khe mobile number phano rimano nini je register wngjak hingke oro hingka khe select ID activation oro hingka khe select ID activation payment method hingke o jaga o puila o naidi o jaga o nwng nini ID no rinani ang example rwkha suppose ani ZP736736 naidi oro automatically ani bumung nukjak faikha hingke ang to oro jaga o je second o ang khlaijak 599 no aboni bagui o jaga o ani 1199 nukjago hingke nwng oro bahai khe duita nukjaknai nini kaisa phano ID active khaijago hingke nwng 599 no khaina hingke 599 riwi oro tick ridi aboni yagulo hingka khe select ID activation payment method hingke fan wallet ridi aboni yagulo hingke nwng continue riwi nini je 4 digit pin no sindi abo haike nini oro ID successful hinui nukjagano hingke asukno hambai।